nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe diisini ko sahabaɓe ɓe wondunoɓe ɓen ko honno ɓe warrata ɓe 70 nangaɓe. Woɓɓe goo wi'i nelaaɗo yoɓe sottuɓe ɓe ittu kaalisi sottito nden on kaalisi mo ɓe ƴittata ɓe hendoto ɗon ɓe ƴettay ɗum ɗon ɓe wallitora ka diina. kono sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu kanko wi'i ko yoɓe warɓe wota ɓe sottuɓe few mo beeyo waru siɗɗo muɗum hefere ɓen anda wonde e neɓe hulaaɓe few. kono nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam suɓi feere ɓe sahabaɓe ɓurnoɓe ɗuɗude awa ɓe sottiti yimɓe 90 ɓen sottitimo be addi jawdi itti jawdi fiyo hetto. ɓe marano jawdi ɓen tawi ɓurɓe maɓɓe no wawi jangugol janna nalaaɗo addi fayɓe Madina ɓen mo be janna fayɓe 10 hara ɗum ɗon woni sottigu makko. gere on Badir ko ni o heltirno. ɓayi wi ɗon ka hitande tammire on say heferɓe Makka ɓen ɓe mooɓi jawle ko Abu Sufyan marno yaaduno e muɗum kon fuu ɓeyni joni ɓe mooɓe sooday alaji ɓe yaha ɓe yottoyo ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e gomɗinɓe ɓen wari ɓe kon haɓi ɓe fooli ɓe. ko on say noon ɓe ari waɗugol jihaadi wannoɗo on Uhud. ɓe immi ton kañum heferɓe guluuji 3 ɓe ari sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib o nuli e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam awa heferɓe ɓen mooɓike fi argol haɓa julɓe ɓen Madina. nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay hendike leetere on ɓe noddi sahabaɓe ɓen ka juulirde ɓe maaki ko hon ɓe diisodiri e maɓɓe ko honno ɓe warrata. sukaaɓe sahabankeɓe ɓe yahano Badri ɓen ɓe wi nulaaɗo kamɓe ko ɓe faala ko ɓe yahu ɓe yalta ka saare Madina haraynaka nder saare ton ɓe haɓi. kono hari nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e yoga wano naafiqiɓe ɓen hoorejo maɓɓe Abdullah ibn Ubay ibn Salul hari ɓen ɗon no faala yo ɓe haɓu ka saare Madina ton. kono nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam tawti sukaaɓe ɓen ɓe yalti ɓe yahi haa ka fello Uhud. hari julɓe ɓen ko ɓe wulure ka fotkitugol saare Madina. kono ɓe yahi haa seeɗa Abdullah ibn Ubay ibn Salul hoorejo naafiqiɓe ɓen oyni kanko ɓay Muhammadu ɗoftike sukaaɓe ɓen o ɗoftaaki ɓe kamɓe mawɓe ɓen o yiltodi ɗon e 300 julɓe ɓen lutti ɗon hande kadi ɓe 170 ɗon. heferɓe ɓen ari haa ɓe fewtodiri nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam saffini yimɓe ɓen saffini julɓe ɓen ɓe waɗi ɓaawo maɓɓe fello Uhud ngon. ɓe ƴetti worɓe 50 ɓe waɗi e ɓaawo fello fewtungo Uhud ngon. ɓe wi ɓeeɗo hiɓe jogii laañe maɓɓe ɓe maaki wota on jippo ɗo dey ko sappi wo simen fooli wo simen foolaama wo wone ɗo onon ko ɗo mi halfini on si heferɓe ɓen fewti men hara ɓe hucci on bugoɗon ɓe laañe ɗen. ɓay gere on fuɗɗike tawi heferɓe ɓen ko woni hoore maɓɓe ko Abu Sufyan hari mo mari ka sengo ñaamo makko wiyeteɗo Khalid ibnul Walid ka sengo nano makko wiyeteɗo Ikrima ibn Abi Jahal. hari himo yaadi e rewɓe ɓen kadi tentinin debbo ɓeyngu makko wiyeteɗo Hindu on ɗon tawi bappa makko wo ben makko wo e kotirawo makko wo no warano Badir. hari mo yaadi e suka jiyaɗo wi'etenoɗo Wahshi hari mo fodi on ɗon wonde si on ɗon waranimo bappa nulaaɗo ɗum ko Hamza o rinɗinaymo. joni noon ɓay gere on fuɗɗike ka arande laawol julɓe ɓen fooli no ɓe foolirno heferɓe ɓen fuɗɗi dogude. kono ɓe dogi seeɗa tun julɓe ɓen ɗo yo ɓe jokkituɓe julɓe ɓen nangi moɓugol jawle ko heferɓe ɓen marno kon arduno e muɗum kon. awa e nder ɗum wonnoɓe ka hoore fello ɓen kadi hayni julɓe ɓen no mooɓa jawli tun ɓeni julɓe ɓen fooli enen kadi mahen moɓen jawdi kona heeri on wota en faɗu. hoorejo maɓɓe wiyetenoɗo Abdullah ibn Jubair on he don andinu laaɗo wino en wonɗo. kono e nder ɗum woɓɓe maɓɓe haa 50 fof jippi ka hoore fello dogi yahi moɓoygol kona heeri ndin. heferɓe ɓen dogi seeɗa tun ɓayɓe jokka ka ɓe darti ɓe yeƴƴiti. no ɓe yeƴƴitorno Khalid ibnul Walid hayni ɓeeno jippo ka hoore fello. o ƴetti yoga e jama makko groupe makko waɗɗiɓe ɓen ɓe yahi hande kadi ko 10 lutti ka hoore fello ɓe wari ɓen ton ɓe iwtirani julɓe ɓen telen ɓaawo maɓɓe ɓe yamiri wonde o yamiri si ɓe iwtiri ton yo ɓeya hefer ɓe iwtiri yeeso ɓe iwtiri
ɓe a yewtiri ɓaawo ɓe a yewtiri yeeso ɓe fotti hoore julɓe ɓen ngalɗi heɓi ko juhi ɗum wayruno no fooli no hoccude jawle kono heeri tawti foolaama mo be iwrama kenɗe ɗen fof hande kadi saffeji ko nulaaɗo saffinnooɓe kon fof bonti on sayi ɓe foolaa ɗon woɓɓe dogi hootiri ka saare Madina woɓɓe yahi dogi no daraade fiiwata heeferɓe ɓen hewtu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam no haɓude ɓe e nder ɗum kefeere goo kadi wiyeteeɗo ibnu Qami'ata al-Laysi o ewni e jama on fof kadi wonde o warii nulaaɗo yimɓe ɓen ɓeydi sokolugol ɓe ɓeydi tampere nde ɓe wonduno e muɗum nden kadi on sayi buy e maɓɓe wi jooni so nulaaɗon feƴƴini haray alaa ko aɗen haɓa hannde kadi woɓɓe hooti kono ɓe haɓi seeɗa heefere ɓen tigi huli yiltiti hooti nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallama e nder on jihaadi ɗon ɓe wari julɓe buy kamɓe kadi kono ɓe nanngaali hay gooto ɓe wari julɓe buy ɓe wi'i ɓe ewni wonde jooni menen kadi on fooluno men badiri kono men fooli on ɗo'o on sayi heeferɓe ɓen hooti nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay ɓe wattini yannooɓe e shahidu uhudu ɗon tawi bappa maɓɓe ɗum ko no Hamza o shahindinaama ɗon ɓe wattini ɓe haa ɓe gayni ɓe hootiti Madina bimbinen nyande ɓe noddi kala yahunooɗo jihaadi on yo immo ɓe yaha o haɓɓa barmeeji makko ɓe jokkita heeferɓe ɓen ɓe jokkiti heeferɓe ɓen haa ka laawol heeferɓe ɓen hari no dartii no faalayil no monii ɗon no en namoodi ndaari ɗen fuɗɗii foolde haa gayni ronki jokkintingol foolugol ngol wara ɓe fof kono no ɓe narino wonde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahaba ɓen no jokkitude ɓe on say ɓe dogi ɓe hootima haray jihaadi wannooɗo uhudu on ko ni o feƴƴirno piiji buy no nder ton ɓi tawata sen inni en fencitay gootum haray ɗum ko kasetji buy si iwii ɗon ka hitaande jawaaɓiire kadi jihaadi wanno wiyeteeɗo khandak on ma ahzab de ande hay Allah subhanahu wa ta'ala no jippini simoore wiyeteende suratul ahzab haray ɗon kadi ko heefer alyahudiyankooɓe wondunooɓe e nulaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam Madina hari ɓe fuɗɗike firto aadiiji ko ɓe aadodunoo e nulaaɗo kon sallallahu alayhi wa sallam ɓe firti aadiiji ɗin ɓe watti lettugol tampina julɓe ɓen nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yaltini woɓɓe goo e ɗilleñi woɓɓe goo wano banu Qurayza ɓen ɗon lutti ton kono hari banu Nadir e banu Qaynuqa ɓen ɗon hari ɓe yaltinaama mo bee bonni yaltinaama lutti ton bani Qurayza awa yoga e ɓen alyahudiyankooɓe yaltinanooɓe ɓe immii ɓe tawoyi heeferɓe ɓen Makka ɓe yeetii ɓe jooni menen kadi dow Muhammadu o yaltiniimen jooni meɗen faalaa en fuu onon heeferɓe ɓen fof mooɓondiron ɗaɓɓon balle yimɓe buy menen kadi men fof men mooɓondira aren haɓen Muhammadu sina sabu o tampinii en ɓe haldi ɗum ɓe foti heeferɓe ɓen mooɓi ton jamaa buy haa ɓe timmi guluuji sappo ɓe haldi alyahudiyankooɓe hay luttitunooɓe ha saare Madina ɓen yo ɓe firtu aadi ndin jooni noon ɓeeɗo heeferɓe ɓe mooɓii ɓe jamaaji ɓe leñi buy ɓe immii ɓe ari Madina fii haɓugol nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahaba on say nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yalti ka saare hiɓe wondunoo e sahabaajo wiyeteeɗo Salmanul Farisi on wii nulaaɗo wonde menen hari sumen faalaama haɓidude e ayɓe amen ɓen min jasa e gaawol njanol ngol ɗon wona heedo hakkunde amen hara he ayɓe ɓen waawataa lumbude ngol gaawol ɗon nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam newni yo ɓe jasu gaawol ngol ɓe jasi gaawol njanol ko ngol ɗon wiyetee al-Khandak jamaaji heeferɓe arnooɓe ɓen kadi ko ɓen ɗon wiyetee al-Ahzab feddeeji ɗin heeferɓe ɓen ari yi'i ngol gaawol ɗon tawi ɓe woowaa yi'ide sifa o gere ɗo ɓe wi ɗum ɗo woowaaka amen ɗo e gereeji ɗi men woowi wadde ɗin kono tawi alyahudiyankooɓe wontirnooɓe ka saare ɓen ɓe firtii aadi ndi jooni noon gaawol ngol no ɗo no laaɗo e haaba ɓen no tumbo ɗon heefere ɓen iwiringo a sengo julɓe ɓen tumbaa ɗon tigi on ɓe tampi ɓe huli haa Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi ka suratul ahzab himo sifii kulol ngol ɓe hulnongol nden nyande ɓe woni ɗon haa Allah subhanahu wa ta'ala on ɓayi himo muuyani julɓe ɓen toujours folgal madama heɓe haɓude fii ɓantugol laawol diina makkon kan on say woni sabu woni goɗɗo goo e heeferɓe hooreeɓe maɓɓe ɓen o immii ka heeferɓe ɓen woni ton wiyeteeɗo Nu'aymu ibnu Mas'ud o immii o ari o tawi nulaaɗo o wi nulaaɗo
womi silmi kono heferɓe ɓen anda joni noon miɗa andidiri e heferɓe ɓen miɗa andidiri e alyahudiyankoɓe joni noon mi silmi joni yamiran kala ko faalaɗa ndan sallallahu alaihi wasallam maaki kono ko a aaden gooto kono ɓe maaki mo yahu waddindiraɓe yeru wo ko wawɗa o jindi ɗon hakkunde hefere ɓen alyahudiyankoɓe ɓen o waddindiri ɓe haa gere on helti nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah on yoni hakkunde maɓɓe heferɓe ɓen yilti gere wo waɗaali haray on gere ɗon kadi ko ni feƴƴiri ay ɓe arti madina nulaaɗo sallallahu alaihi wasallam Allah yamiri ɓe yoɓe yahu ɓe yahana ɓen alyahudiyankoɓe firtunoɓe aadi ndi ɓe yahani ɓen ɗon ɓe haɓi ɓe ɓay hari ɓe firti aadi ndi ɓe yenni nulaaɗo ɓe haɓimo en darata ɗo e ngo sengo ɗo fuɗɗitoɗen sengo ɗimmo ngo inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin hara en jokkitoto kereji janima jihadiji mawɗi ɗi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗuno en yewti fi badr e uhud e khandak hara en yewtay kadi fi udditugol makka nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓayi hitande jeegaɓire nden hewti ɓe hoyɗuno hiɓe seeno waɗugol umra ɓe seeni kamɓe e sahabaɓe maɓɓe ɓen ha e saare wiyetende hudaybiya heferɓe ɓen sali ɓe waɗoya umra on makka ɓe dari ɗon ɓe aadodi e aadiji buyi no jeeya e nder ɗin aadiji wonde nulaaɗo e sahabaɓen ɓe artoye hitande arore nden ɓe waɗa umra kadi ɓe acca kadi waɗugol gere on hakkunde maɓɓe e nder duuɓi sappo e heyɗintin ɓe wi faalaɗo naatude e jama wondude e jama muhammadu on fuu yo wondu e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam faalaɗo wontidude e heferɓe ɓen fuu e nder qabilaji arabuɓe luttuɓe ɓen yoɓe wondu e heferɓe ɓen qabilaji goo wondi e nulaaɗo goɗɗi wondi e heferɓe ɓen awa joni noon ɓay hewti ka hitande jeetata ɓiire hari qabilaji wondunoɗi e heferɓe ɓen watti yahugol ƴaggita haɓa wara yimɓe arabuɓe qabilaji wondunoɓe nulaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam mooɓi jama gomɗinɓe wondunoɓe maɓɓe ɓen ɓe yaata guluji sappo ɓe iwi madina ɓe seeni udditugol saare makka nden ɓay ɓe seenike haa ɓe hewti takko makka ɓe yamiri jamaji ɗin fuu groupaji ɗin yo huɓɓu yiite mo be ka woni wo jemma yiite ngen daygu ngun jalbi haa hewti makka wonnoɗo hoorejo makka on fewndo on saayi tawi ko abou soufiane o yalti ndaaroygol ko honɗum ni o ari o tawi ko nulaaɗo en sallallahu alayhi wa sallam o tawi o e jama arɓe udditugol makka o tawi o wawata dartagol ɓeeɗo o on sayi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam seeni ɓe udditi makka ɓe munci sanamuji ko wonano e reweede ka nder juulirde kaaba makka ɗon tawi sanamuji buyno ton winduɓe tariha goo ɓe wi'i telen sanamuji 350 hino reweede makka ɗon nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam seeni udditi saare nden ɓe wangi ka suudu kaaba wangalleji 7 hiɓe uggini yankinagol yetta Allah subhanahu wa ta'ala newinanɗo ɓe argol uddita saare makka ɓe mooɓi jama on fof ka nder juulirde ɗon ɓe landi ko honɗum tamɗini ɗon wonde mi waɗay on ɓeya e hoore ko ɓe tampinno nulaaɗo kon fof ɓe wi ko a siɗɗo amen tedduɗo ɓiɗɗo siɗɗo amen tedduɗo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam makani ɓe on sayi awa yahe mi yaafike on sayi ko ni nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kañum ɓay ko joomiraaɗo jikku mo tawata ko ɓurɗo moƴƴude Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi o manti jikku makko on o daali a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa innaka la ala khuluqin azim an ko a wonduɗo e jikku mawɗo joni noon on jikku mawɗo ɗon holli kamɓe ɓe tampini nulaaɗo ɓe haɓimo duuɓi 13 ɓe jaɓaali gomɗingol mo ɓe raɗike mo kanko e gomɗinɓe ɓen ɓe haɓimo kadi jihadiji waɗɗi ɗi gereji fuu kono e hoore ɗum kanko o yaafiɓe o wi'i yahe mi yaafike on kono yoga e heferɓe go o wonnoɓe makka tawi jaɓaali gomɗingol ɓen ɗon dogi e saare wi'etende hunay ma nokku wi'eteɗo hunayn ɗum ko telen takko ta'if heferɓe wontirnoɓe gon sengo ton fuu ɓe mooɓi ɗon kadi ɓe faala haɓugol argol haɓa nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam on say nulaaɗo seeni haɓoygol ɓen ɗon kadi e on nokku wi'eteɗo hunayni ɗon kono e nder ɗum hari julɓe heɓike makka haa ɓe timmi ko yaata guluuje 12 yimɓe
ɓe immi ɓe yahi Hunayni ɗon ɓe haɓidi e ɓe heferɓe kono heferɓe ɓen jamfiɓe ka aranu gogo on julɓe ɓen tigi ɓe woɓɓe e maɓɓe fuɗɗi mantade ɓe wi awa dey a ngol lawol ɗo so en folama ɗo haray ɗo hina wonde ko sabu fihi ɗen fanɗi sabu ɗen ɗuuɗi ɓayi ɓe fuɗɗi hawade hoore maɓɓe awa ɓe hewtoyi heferɓe ɓen tawi no jamfiɓe tawi koye aynde mawnde e jaka heferɓe ɓen no jasika nder aynde ton sofiti nder ton suuɗi nder ton ɓe acci ha julɓe ɓen tumbi nder ton mo be yaltitiri ka wonirno ɓe haɓi julɓe ɓen buydogi ka arande laawol kono nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko e julɓe ɓen julɓe goo ɓe tabiti awa ɓe nodditoyi noon hande kadi dogunoɓe ɓen ɓen ɗon yeƴƴiti tawi julɓe ɓen jaka ha joni no darti ɗon awa ɓe dari ɓe haɓi e heferɓe ɗon ha ɓe fooli ɓe sakkitorum ɓaawo hari ɓe fuɗɗike dogude ɓe andi Allah subhanahu wa ta'ala kanko tigi mo janti on nden yilande ɗon nden konko wanno e on gere ɗon o daali a'udhu billahi minash shaitani rajim wa yawma hunaynin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin Allah on andintini ɓen julɓe ɓen ɗon de nyande Hunayn hari dey ɓe mawni ɓe hoolike hoore maɓɓe ɓe sikki wonde ɓe foolay kono ɓay ɓe hewti ɗon leydi ndin e yaajude ndi faaɗanno ɓe jiɗi ko honɗum ɓe gerata kono Allah subhanahu wa ta'ala o artiroyi yurmede makko nden e dow gomɗinɓe ɓen o woni sabu julɓe ɓen ɓe fooli haray ɗiɗo ko ɗiɗo wi'ete jihadiji mawɗi ɗi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi ɗin ko watti ɗo ko jihad wanno ɗon Tabuk kono ɗiɗo ko ɗin jani ɗi tawata winduɓe tariha ɓen fuu hino andi fi majji hino windi fi majji ɓayno laaɗo sallallahu alayhi wa sallam hooti ɗum ɗo hande kadi Makka udditama Allah subhanahu wa ta'ala sembini diina makko kan dawla islamum heɓi doole Allah wallinu laaɗo sallallahu alayhi wa sallam e dow heferɓe ɓen jihadiji ko ɓe waɗi kon fuu Allah udditanimo Makka hande kadi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka hitande sappaɓire ɓe seeni hajjugol hajju waynorɗo andaɗo on wonde ko hajju waynorɗo on fiyo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓanginan yimɓe ɓen ko honno ɓe gollirta dewal hajju maɓɓe on ɓe seeni hajju on ɓe seenodi e sahabaɓe buyi ɓe golli golle hajju ɗen hiɗen en yewtino ko honno nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam golliri golle hajju ɗen fewndo yewteten fi tugalal hajju ngal e nder tugale ɗe tawata islam no mahi e muɗum wiwɗen ɓay ɓe hewti Arafa ko Arafa ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o jippini o aya ɗo o daali a'udhu billahi minash shaitani rajim al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina o daali awa hande mi timminani on diina moɗon kan mi yarlanike on mi timminani on kadi nemaji ɗin fuu mi yarlanike on kadi ka diina islam ɗo ko ka ɗo woni diina moɗon ɓayno laaɗo sallallahu alayhi wa sallam hajjiri no siforno ɗen non ɓe gayni hajju on ɓe seeni ɓe hooti Madinatul Munawwara on say ɓe feƴƴini ɓaawo balɗe 80 hootugol maɓɓe e fillayeji karamokoɓe go'o e ɓaawo heɓugol maɓɓe duuɓi 63 haray duuɓi 23 on fuu qur'ana on no jippade Allah subhanahu wa ta'ala hino yamirde nulaaɗo hino hollude feññina sariyaji ɗi julɓe ɓen haani jokkude ɗin ko ɗum waɗi haray faamugol diina on haray ko wattangol yiɗi moƴƴa be oti janga buyi si faama seeɗa to amma si oti inni kañum faama e ñallal gootal ma e nder wendo gooto ma yontere wootere haray ko kar han o faamirta nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe accani julɓe ɓen ngalu ngu tawata ko ngalu ngu lannata fiw deftere Allah nden e sunna nulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam ko ngalu luttowu ha darngal ngal daro kamɓe tigi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki mi accani on ngalu ngu tawata si on jogitike on majjata fiw ɗum ko deftere Allah nden e sunna an on sallallahu alayhi wa sallam haray nder yewtande raɓɓiɗude nden ɗo'o haray no woodi ko haanuɗen faamude e nder darsu tariha nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam
haray yoga e jandeji ɗi hanuɗen heɓugol e yewtugol fi tariha nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam gogo on ko andingol jama on wonde julɓe ɓen fuu no haton jini e faamugol tariha nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam haray faamugol tariha on kadi wona wi'ugol ko jangugol tun janga ɗon feƴƴa faama ɗon be o tigi heɓa tasakuyeji waawa heɓugol waajuji ɗi o naftora fi sabu jangugol makko tariha nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko sa jangi tariha nulaɗo ɓurata faamugol diina kan sabu a anday ko honɗum ko hondo say ɓe yamiri ko honɗum ɓe yamiri ko honɗum ɓe yamirirani ɗum ɗo a anday ko honɗum woni sabu jippagol sariyaji heewɗi ma ko honto ɗi jippi ma ko honno ɗi jippori haray ɗum ɗo ko waaju njanu ngu tawata julɓe ɓen no haani wadde anda kadi ko honno ñentinirta nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam sabu ko si a andi ko ɓe waɗi kon waawa ñentingol ɓe allah honno yamiri en yo en ñentin nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam وذلك قرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قم لا تنكي أن نلاد صلى الله عليه وسلم ينتنند مؤير ونند أن جرتيدو الله براج الله دين أن يلاند دارنغانغال هرهيم قم ديني وجانتي إند الله أن كهيبي هرهي no jeya e yoga e waajuji ɗi waaweten faamugol e janngugol siranulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam go'o on anden wonde wongol neɗɗo alyatimajo ɗum tindina wonde allah yiɗaamo sabu sen ndaari tarihanulaaɗo on sallallahu alayhi wa sallam en taway o jibina ko alyatimajo mara baaba o wondi e yumma makko ka duuɓi 6 yumma makko feƴƴini newɗo mo mama soro makko ka duuɓi 7 on ɗon kadi feƴƴini andi o woni alyatimajo kono wongol makko alyatimajo tindina wonde allah wuri ide fof no handi no fotti wonde allah no yiɗi mo ɓuri ko lutti kon fof e yimɓe tagaɓe ɓen ko noon kadi wonugol neɗɗo miskino o mo mara buy ɗum kadi tindina wonde ko fi allahu on yiɗamo ko ɗum waɗi si o ɗawiri mo jawdi sabu jawdi ndin eɗen andi allahu on holli wonde jawdi ndin e ɓiɓɓe ɓen ko jarrabuye miskinaku ngun kadi ko jarrabuye kono si neɗɗo tabiti o muññike o jokki ko o yamira kon o acci ko haɗa kon haray haɗata allahu on wewliniramo aljanna sifa mo o wewliniri marɓe ɓen kadi si ɓe totti ko ɓe yamira kon eɗen andi wano e ɓurɓe heewde e adiɓe gomɗingol nulaaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam ɓurɓe heewde e maɓɓe hari ko miskinɓe wano aalu yasir andi nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fewndo ɓe lettayno aalu yasir ɓey nguure yasir nden kanko yumma makko e ben makko en nulaaɗo so feƴƴirino ɗon ɓe yurme haa kono ɓe maaka sabran ala yasir fa inna maw'idakumul janna ɓenna muññe muñal moƴƴal yimɓe yasir ande fodore mon nden ko aljanna ko wana noon bilal ibnu abi rabah ko wana noon suhaybul romi ko wana noon salmanul farisi e ko nandirtata e maɓɓe ɓurɓe heewde e adiɓe gomɗinɓe ɓen ko jeyaɓe e yimɓe waasuɓe ma ɓe mara jawdi buy kono ɗum haɗali allahu on wewliniri ɓe aljanna manti fi maɓɓe kadi iɗen foti andude kadi wonde e nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o nulaama makka allahu on muuyi e nder nulal makko ngal ko o nuli muhammadu kon tawi ɓeyngure makko nden fuu hakkunde bappiraaɓe makko joomiraaɓe teddungal joomiraaɓe jawli joomiraaɓe e sirifu yaagal fuu ɓeeɗo fuu sali fiw gomɗingol mo tayle ko ɓeeɗo wi'ete ko hooreɓe mawɓe ɓen yimɓe makka ɓen fewndo on saa'i wano abu lahab wano abu jahal wano ko nandi wano abu talib hay newɗo mo on o groupe ɗo fuu ɓe sali gomɗingol mo wuri ɓe yeddimo ɓe letti gomɗinɓe ɓen ɓe raɗiɓe fuu hay saare makka duuɓi 13 nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɗen andi no noddude ɓeeɗo yo ɓe wi'u konngol gootol la ilaha illallahu ɓe male ɓe sali few ɓe raɗiɓe kono ko honɗum fii ñande goo wota goɗɗo goo aroy o inna he ko yimɓe groupe hum yimɓe makka ɓen ɓay hari ɓeeɗo hiɓe mari teddungal e hoore arabuɓe ɓen ɓe jooɗi tum ɓe kalkili ɓe lammini goɗɗo e fayɓe ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ɓe wi oɗo ko lanɗo ɓe wi hara ko kamɓe wallitimo
joni ɗum ɗon wawata tabitude hande kadi ɓay nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓeygure makko nden tigi jaɓaali gomɗingol mo ɓe lettimo ɓe lorrimo ɓe maayi e hoore ɓe gomɗinaali mo alaka goɗɗo wo yaho hande kadi ko ɓeygure makko nden bambani mo ko ɓeygure makko ten haldi e makko fotti yo o noddito annabajo ko wano noon kadi haanuɗen andirde tentinin enen fuɗɗiɓe janngugol faama wonɓe e noddude faade e diina kan anden wonde noddowo e diina Allah kan wonayo o hawju wonayo o wi'u kanko ko nyande o noddi yimɓe ɓen ɓe fo ɓe naatata ka diina masina ɗum joni an a yii feere a tawi ko feere fewnde ko feere moƴƴure ko feere hanande jokkede wota a haɓɓito wonde be jama on jokka feere nden nyande adduɗa feere nden ɗon koya a muñño ko nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni almami ma'a nulaaɗo le tampinama duuɓi 13 nuleede makko makka himo noddude yimɓe makko ɓen yo ɓe wi'u la ilaha illallahu ɓe male ɓe sali e hoore ɗum ɓe lorrimo ɓe raɗikemo ɓe ala ko ɓe waɗalimo e lette kono ko honɗum nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ɓe maakayno allahumma aghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun allah mi torike ma yaafo ɓe yimɓe an andu ko fi wonde ɓe anda nafa on ko ɗum haɗi ɓe gomɗina an noddowo e diina on haray ko fawaɗa ko yottingol faamina yimɓe ɓen a haɓɓita a fawaka be naadaɓe feere ma nde wonɗa e noddude e mum nden allah on tigi o wi'i nulaaɓe ɓen wonde fawaka siwona yottingol ngol ɓe feññina haray an julɗo o wonɗo e noddude e diina hiɗa foti waɗugol nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam almami ma waɗamo yeeso ma golle ɗe gollata fo gera anda o gollirino ɗeɗo ko honno o warruno allah tigi manti yurmede makko nden o daali audu billahi min alcheitani irrajim fabima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazzan galiza alqalbi lam faddu min hawlik allah daali ko sabu yurmede immorde allah woni ko newaranɗa ɓe yimɓe heeferɓe si a laatino ko a neɗɗo bonɗo bona ɓerndejo satta jikkujo yoora ɓerndejo harayno ɓe fuu ɓe woncitotono ɓe pottito takko ma hara ɓe ɓattakima hara ɓe gomɗinalima haray ndeɗa noddafi diina kan hiɗa foti waɗugol nulaaɗo ñentinteɗo ñentinamo hara a wi'ali an ko arduɗa e mum kon be jama on fo jokka mo jokkali ɗum ɗo wo haray o woni kefeero o yalti ka diina ko wattugol yini moƴƴa haray o julɗo kadi wonɗo e noddude ka diina himo foti waɗude yeeso makko ko wi'ete diisondiral ngal ko hunde mawnde ka Allah ko mawnude ka nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah on yamiri julɓe ɓe